Kardom, Piniada Bertalong Penili Samira Singja Indicator P, non Bertang Tonpen Arjuitha. Tribal Development Program Pudeng Ponsi, NABRD Beng Atumpen Chirab Donsi, Jersongasong NGO Atumpen Kironi along Akijoypen Kowi, Limu Arong Aklim Kiron Pona Berta, Kad News along Bertanangli. Bangsu Kiron Pon Amailong NABRD Bengasai Ki Nijang Karbi Anglong Lapen Moriga District ADDM Himanta Barua Chitong Dunpen Karbi Sai Kachutikia Tumpan Kowi Limu Katiki Penta Misen Pen Chipang Ring Un Lapen Paprang Dun Un Pu Than Pachinipon Jersongasong NGO Nijang Karbi Anglong Coordinator Santing Hipi Pen Kachari Pon Amailong NGO Director Father Tekechan Joseph Ta Chitong Dunpen Radapan Sai Katiki Abidi Suri Bidun Pinpur Ponme, Akinangsot Bang Paru Hinira, Bang Prike Paradapan, Inut Pen Kovia Klim Rong Paru Hinira, Rong Pokeb Lapen Limu Rong Inkoira, Po An Ronpon. Difu Medical College and Hospital adung along District Legal Service Authority along claim bang atum kamatha chokong doya kiso bang phophan theklong pen police atum phan pachinilo. Police aphan kapachinia tengpen tongsikot police atum nang palisi kiso bang phophan ingrai dunlo. Kiso abang pho abang pinang anarni pen kichulong li laso ajok DLSC atumpen adungaray hotel along an NP-damsi apok pangkranglo. Police lapen DLSC claim bang atumpen pen kamatha jakong doya kiso abang pho aphan DMC chalong si kilang aphan ponsi kiso de bang pho aphan silang pon bomlo. Piniada berta kilapan sekang tonpoingla domi thagmi kurbang thu.